nipatie chini kwetu. Biyamana mongoro ita jana jata ela biyamana wanya kaya bakandawan itu ada ko na nga to mana nya taro ko nya ako ba ko kile ko 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 ni ko ila ko ba ba ko na ba ko ni ona suri ga iba awani ndo ndora ba hiyo kwa patato ngatole nje kama kitu dirisa ama na kusa tuache hizo mabasha na ukalama tukreke ya kujitam kwenda nyuma nguru kama nguru ba tuwata wale yao hapo waende nyuma kuni na yora akiki nguru na yao ndani kwa nenda kama nguru na hiyo na leo na maji wakipata ya anapota ya na leo kwa bwa wasema mapanga leo Ekaywalende ebyo kwenisha kwa agai ga eyobe ya fatoma akombon kwa kwendu kwa agai na rote kwa na jato ende teke kanisa oswaime akitaratibu zwana ama zamani ya kuja na fato yo fata ya kurudi yani era otorego samo ekalene robele kaikara na kuja kanisa kwa maile epasa yale ndio mwene kai pase sasa ni kama watela nada waibo ni tomere no mugaba no ito kama tena kama magana ya kuskari anajole kama mugaba no ito si bara kama mugaba no ito msikiti barati dato tomago jana wako na kutoka soma yego lakini onyoromo ubwatira ni unarobi oto tomago ona nakwa sigasa ne kobwa omo piso ko omo nguru ikambe ringa nogende onyore itorori ye goli gore odire ka kunya kamera kabisa ngone kuma male otu wasi F1C Sini gemar desta, ada yang mau baca balik dorong dia itu, ane boleh kali itu nyulam akhirnya itu malam malam. Kau itu, aku nanya pada tadi, aku satu itu pasnya kudi, ibu ye kanise, oke mana nere, oke kau kono merangkau mana nere, oke mana nere, aku ay ciri gemar desta tu. Como saciotio mogen, oyo masuanga, como seto fata, ombol, nere, tomunga chiri buena rongevere, afuere nyumba. Omanya kudo siole, abande abantu baba bango kerombe ya babuang, kuna bona se kanisa ekwan. Oke, oke, kuan hanya yang tu macam bapa pejabat daerah yang ciri bukoni. Yang seperti yang tu yang rawana ialah ciri yang moja na kumi. Itu yang mana? Siku ya leo Baba Sofi pamoja na viongozi wengine wa kanisa, wageni ambao wametutembelea siku ya leo wakiongozwa na mjumbe Ndindi Lolo wa Kiharu, asante sana. Mimi naitwa Victor Mbaka, mimi ndio wa